pemerintah Hong Kong, ketika Ustadz Abu Samad mendarat di Hong Kong, ya Ustadz, di sana ada puluhan ribu umat Islam di Aceh. Hebat di sana di Aceh. Kenapa Anda datang ke sini hanya untuk melayani ratusan? Hai Ustaz Irwandi. Pemerintah Cina Hong Kong. Oh, hai Ustaz Irwandi. Kembali Ustaz Abu Samad. Ustaz Irwandi. Datang ke Aceh. Itulah bagaimana kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup Ustaz Irwandi. Takbir. Pada malam ini mari kita ucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Malikul